Ndagusuje cyane kandi nguhaye ikaze ku Ibendera TV we mukunzi wacu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ikomeje kuvuga ingaruka zikuruka kw'ikirunga cya Nyiragongo gikomeje gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002 kugeza uyu munsi hashize imyaka 19, ni ukuvuga ko aribwo iki kirunga cyaherukaga kuruka. Ni ku nshuro ya 35 iki kirunga cya Nyiragongo kirutse. Nubwo bitazwi neza igihe cyatangiye kurukira, ababikurikiranira hafi bavuga ko byatangiye kuva mu mwaka w'1882. Iruka rya vuba rikomeye cyane ry'iki kirunga cya Nyiragongo ryatangiye kuwa 17 Mutarama mu mwaka w'2002, nyuma y'iminsi yari ishize imitingito yarabaye myinshi mu bice byegereye ikirunga, kugeza ubwo iki kirunga cyaje kwiyasa maze igisuka ibikoma mu masaha menshi hagati ya metero 2800 na metero 1550 bigera mu mujyi wa Goma uri hafi aho, ni ukuvuga mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Abaturage bari baburiwe ndetse abagera ku 4000 bari bamaze kuvanwa muri aka gace, kimwe no mu mujyi wa Gisenyi mu gihe cyiruka ry'icyo kirunga. Abantu 250 bahasize ubuzima kubera kubura umwuka bitewe na gaze yoherezwaga n'ikirunga, ndetse inzu zimwe zirahirima kubera amazuku n'imitingito. Abantu 120 bakuwe mu byabo ubwo Nyiragongo iheruka kuruka. Ibikoma byayo byangije 30% by'umujyi wa Goma. Byagendaga ku muvuduko wa kilometero 65 ku isaha. Nyuma y'iruka ryo mu mwaka w'2000, ikirunga cya Nyiragongo cyongeye kuruka nyuma y'amezi 6, ku buryo ibikoma bitasohotse byahise bihamena ikiyaga cy'amazuku. Ikirunga cya Nyiragongo kiri ku butumburuke bwa metero 3470, giherereye mu birometero 20 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kimwe mu birunga bikiruka ku isi ndetse gifatwa nka kimwe mu bifite ubukana bukomeye. Bivugwa ko nibura buri mezi 3 iki kirunga kigaragaza ibimenyetso by'uko gishobora kuruka, rimwe na rimwe kikazamura umwotsi ubundi kigatutumba ariko ntikiruke. Byari byitezwe ko kizongera kuruka hagati y'umwaka w'2024 n'umwaka w'2027. Mu mwaka w'1977 nibwo Nyiragongo yarutse igahitana abantu benshi, aho abagera kuri 600 bose bitabye Imana. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abatuye mu bice by'amajyaruguru ya Goma basubiye mu ngo zabo basanga zahiye nyuma y'uko ikirunga kirutse, benshi kandi bari gushakisha ababo babuze. Ku wa gatandatu nijoro duheruka nibwo iki kirunga cya Nyiragongo cyongeye guhindura imirishyo, cyongera kuruka. Aha cyatangiye gihindura ikirere umutuku maze kiruka amazuku yamanutse akagera hafi ya Goma, umujyi utuwe na miliyoni 2 z'abantu uri munsi y'iki kirunga. Abantu 15 nibo ku munsi w'ejo bari bamaze kubarurwa bakemeza ko bapfuye, ariko uyu mubare ushobora kwiyongera mu gihe kubarura ibyangiritse bitararangira. Abantu 9 bapfiriye mu mpanuka zo mu muhanda barimo bahunga. Abandi 2 bapfuye bagerageza gucika gereza.
naho babiri nibo batwitswe n'amazuku nk'uko byatangajwe ku cyumweru n'umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, aho avuga ko abantu bagera ku 8,000 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, benshi muri bo ubu bakaba baramaze gutahuka mu gihugu cyabo. Hari ubwoba ko abana barenga 170 babuze, naho abagera ku 150 bagatana n'imiryango yabo nk'uko UNICEF ibivuga, ndetse ikaba ivuga ko igiye gushyiraho ibigo byo gufasha abana bari bonyine kugeza ubu bitewe n'iruka y'iki kirunga. Amazuku yibasiye komine Buhene yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu nkengero za Goma, aho aya mazuku yatwitse inzu yewe yangiza n'ibindi bikorwa remezo. Gusubiranya ibyangiritse bishobora gufata amezi menshi. Aha Innocent Bahala Shamavu yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko inzu zose muri Bihene zangijwe, ahandi ngo amazu yarasadutse. Gusa ikibuga cy'indege cya Goma nticyagezweho, nubwo hari amakuru yari yatangajwe ko cyaba akibasiwe nacyo kikaba cyangiritse. Imitingito yumvikanye nyuma y'iriruka ry'ikirunga kugeza ano mu bice bimwe by'u Rwanda ejo no kugeza uyu munota, ikaba imitingito igikomeje kumvikana. Bwana Muyaya yanditse kuri Twitter ye agira ati abantu bagomba gukomeza kuba maso, bakirinda ingendo zitari ngombwa no gukurikiza inama abagirwa n'ubuyobozi. Nyiragongo iri kuri kilometero 10 ku majyaruguru ya Goma, iheruka kuruka bikomeye mu mwaka w'2002 aho abantu 250 bapfuye, naho abagera ku 120 bagasigara ntaho ukwikinga bafite. Richard Bahati, umwe mu baturage ba Goma, yari mu nzu ye ubwo yumvaga abantu batabaza agira ubwoba cyane. Hasohotse asanga ikirere cyabaye umutuku. Kambere Ombeni, umucuruzi uri mu basubiye iwe ikirunga kikimara kuruka, avuga ko yarebaga agace kose ka Nyiragongo agasanga akahindutse umwotsi. Avuga ko ngo umuriro wavaga ahantu hose, mbese akabona nkuza umusatira. Abantu bose bavuga yuko basaba leta kubatabariza, cyane yuko ngo basizwe iheruheru n'iruka ry'iki kirunga. Tom Peire Costa wo mu kigo Norwegian Refugee Council Igoma yabwiye BBC ko amazuku yagendaga buhoro ku muvuduko wa kilometero 1 ku isaha ariko adahagarara, ari nayo mpamvu ngo yaje gutangira gutwika amazu y'abaturage. Nyiragongo ni kimwe mu birunga byo ku isi bitarazima. Hari impungenge ko kidakurikiranwa bikwiye na Goma Volcano Observatory kuva banki y'isi yagabanya inkunga kubera ibirego bya Rusi. Professor Mike Barton, inzobere mu by'ibirunga wo muri University of Manchester mu Bwongereza, avuga ko amazuku ya Nyiragongo yihariye kuko ari ibisukika bishobora gutemba byihute. Kugeza ubu imitingito ikaba imeze nabi, aho ikomeje gusatagura amazu n'imihanda, ndetse hakaba hari impungenge ko ibi bishobora gutera ibindi ibyago, dore ko bamwe bahisemo gusasa hanze y'amazu yabo mu rwego rwo kwirinda ko inzu zabasenyukiraho bagapfa imburagihe. Iki kirunga giheruka kwica abantu benshi cyane mu mwaka w'1977, aho abantu 600 bapfuye bishwe n'ibirutsi by'iki kirunga. Reka atubihanga amaso ntawamenya. Nitwa na Cretine Irishwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro y'Imana.